kuko Imana ari nkuru cyane. Mungu ni mkubwa zaidi. Amen. Turatamba. Tutateza. Kandi tuvuga ijambo ry'Imana. Pia tuongee neno la Mungu. Kandi dusohokere ku gihe. Pia tutaondoka masaa. Ambie yuko muzamusohoka saa 6 n'igice. Wameniarifu ya kwa kutoka saa 6:30. Muvuge ngo amen. Amen. Ibyukuri kwa ukweli novuga yuko kuva dutandukanye na bishopo wakati tumeachana na bishop ni kanisa rya mbere nsenge umwaka urashize kuva muko yagiye mu kwa mbere none n'ukwezi kurangiza amesafiri mwezi wa Januari, hii ni mwezi wa mwisho. Iri ni ryo torero rya mbere nsengeye mu gatondo umwaka. Hii kwanza shiriki asubuhi ya Sunday. Nagendaga mu mibyizi hehe ariko kuvuga ngo mu gitondo umwaka urarangiye ni ryo rya mbere nsengemo. Nilikuwa nalikuwa weekly lakini hii ndio Sunday ya kwanza nimetoka kanisani. Ibyo narabitekerejeho cyane. Hayo nimeyafikiri sana. Biba bigoye iyo tuvuga gutyo. Ni ngumu zaidi hadi tukiongea hivyo. Ababungeri bagenzi banje nibo bobyumva. Wachungaji wenzangu wanaweza yasikia hayo. Mu mategeko sinari kuba hano none tufite Noel nkuko mwayitangaje. Kwa sheria singekuwa mahali hapa. Na gatanu dufite amakanisa azateranira mu rusengero rwacu yose ni mbese Noel zabera. Friday tutashiriki kwa kanisa hiyo. Pangiriyo yo guteguza. Kuna ratiba nyingi za kuandaa hapa. Ariko kubera izo mpamvu ko bene data ari nkora mutima yanje. Kwa sababu wa ndugu ni rafiki wa karibu. Uko bizamera kose. Nimesema ya kwamba itawezekana. Tuzabana nabo kuko babisabye. Tutakuwa na wao kama vile wameniomba. Ndabishimiye cyane. Nimeshukuru hayo. Shimiye ubuyobozi bw'itorero. Nimeshukuru kwa uongozi wa kanisa. Mushumba mukuru Reverend Pastor. Kuanzia kwa mchungaji mkuu Reverend. Pastor mukora na mwese. Pia na wachungaji mnafanya na wao. Mbahaye agaciro. Na wapa. Kandi ngiye bugufi ku bwanyu. Nanyenyekea kwenu. Imana ibampera umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Niyegereje iteraniro ryose. Tunakaribisha kanisa lote. Ababyeyi bacu. Wazazi wetu. Abapapa. Wazee. Abasaza n'abakecuru. Wangwana na wakongwe. Tubahaye kaze. Tunawapokea. Kandi mwatugiriye neza aho mwaducumbikiye hariya ku Mwungeri. Mumetufanyia vizuri mahali mumetuwekea. Nishimiye mudamu wiwe badufashe neza hariya mu rugo. Tunashukuru mama pamoja na buri kanya nko baratubaza icyo dukeneye. Wanatuuliza lile tunalohitaji. Kugeza kuri none. Hadi siku ya leo. Mukandi kanya ni mugoroba turaje gutandukana. Jioni tutaachana hapo. Ariko tugira icyo tubiba. Kuna yale ambayo tutapanda. Muvuge ngo amen. Amen. Gikundi naza mvuga ngo se wagiye uyu mugabo yagiye. Nimejiswali Gikundi ulikuwa wapi? Sose mbaza abantu. Umugabo tiyamenye uko mkutano wabaye ku paroisse. Je, utajua ya kwamba mkutano umeanza? Ariko arazisiguye nta bindi nkikubashije. Amejieleza. Jana kulikuwa harusi. Kandi ejo bari babitabiriye abantu bari bajuhere kuri ba bishop banda ba pastor muri aka karere nabandi. Jana kulikuwa watu wengi, mabishop, mapastor. Mwatumye n'abaririmbyi batandukanye. Minister pia waimbazi walikuwa. Turashimira Imana yuko tunashukuru Mungu kwa sababu kandi twongeye kubaha ahantu. Tumekuwa hapa. Imana yabikoze nishimwe. Mungu ambaye amefanya ashukuriwe. Amen. Amen. Se wa mukobwa twasezerana ki ari cyaba hano. Je, msichana yule ari hehe? Wa mukobwa waririmbye ubuheruka naje hano mu gitaramo nakabiri ari. Yule msichana ambaye ameimba. Kuja pita. Wanasahau sana. Na tanunua kazo. Mama tuvuye hapa. Nimeweka pia maziwa kule kutoka hapa. Amen. Amen. Kurya reka mbabwira ikintu kizodukuza muzoza mushigikira. Turuzi Biblia byankoze ku mutima gushigikira abana. Bariya nibo bazasimbura barevera. Wale ambao tumeshika mkono ndio watakomboa wa reverend. Uko nukuri. Hiyo ni ukweli. Bariya bazabamwe ba president bazabamwe ba ministry tibugira ngo tuzoba gutya.
wale watakuwa wa minister wa president. Uruziri ya Israeli ifite umwanya wa mbere cyangwa yayirwana hariya muri Gaza. Mnaona Israel iko na fasi ya kwanza. Yaravuye kuri carte imyaka 70, imyaka 80 batavuga ngo se kuri yatuja muri geography tukavuga ngo Kongo ituye hangaha yahangaha. Walikuwa wamezimwa kwa carte, hawakuwa nafasi. Bagenda bazimirira mu yandi mahanga. Wakapotelea kwa taifa zingine. Ariko bose ubu ngubu na president ukomeye Trump niwe nubu karatukwa kubwa Israeli. Hadi rais mkubwa sana Trump anatusiwa kwa sababu ya Israeli. Turaha ngo tuzohera ha muri Kenya cyangwa muri Amerika, tuzosubira muri zangu bikunde tuzosubirayo. Msione tukiwa hapa itafika muda turudi kwetu Kongo. Niko biza bimera. Inakuanga hivyo. Abangaba ejo uzozuza ese uriya mwana wa nyana akabaye ministre gute? Utajiswali mtoto wa kina fulani amekuwa minister kivipi? Inakuanga ikifanyika hivyo. Rero Imana yabikoze nishimwe. Mungu ambaye ametenda ashukuriwe. Neza cyane. Mmeimba vizuri sana. Cyane mwaradufashije kuvejo. Sana hadi jana mmetubariki. Kandi conducteur wa mama waturirimbiye neza. Conductrice wa mama umeimba vizuri. Au narai naza. Ararimba tute confidence. Mahali nililala nimeongea naimba akiwa na confidence. Afite confidence ya kuririmba. Na jana na leo ameimba vizuri ako na confidence. Rusengera zatubwira ngo mu mikutano kurya ngo nimbura umuvuga butumwa cyangwa umuririnzi. Kwa katika kusanyiko kama hili microphone ukwiriye kwerekana confidence y'uburirinzi. Kama wewe ni muimbaji gatangira kujurwa. Inastahili uoneshe ile confidence. Ama ujasiri hivyo. Amen. Amen. Reka nsome ijambo dutame nko mu minsi ngani. Amen. Amen. Ni kiba kibe nanone. Tutasoma neno alafu tucheze kufanyike jambo. Abasomyi beza ni badufashe gusoma. Wale ni wasomi wazuri watatusaidia kusoma. Zaburi 136. Zaburi ya 136. Murongo wayo wa mbere arasomaho amaverse 3 gusa. Mstari wa kwanza utasoma verse 3 tu. Zaburi 136. Zaburi ya 136. Murongo wayo wa mbere arasoma amaverse 3. Mstari wake wa kwanza atasoma verse 3. Zaburi 136. Ndio. N'umurongo wa mbere. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Yego. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushimire Imana nyamana. Kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine. Kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ni hapo. Amen. Tusome Kiswahili. Inazungumza ya kuwa mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Igitabo cy'abacamanza 11 ni verse yayo ya 30. Arasoma hi verse imwe gusa. Kitabu cha Amosi 11 ni verse yayo ya 30. 11 na ya 30. Asigaye handi hamwe gusa tubumbe za Biblia zacu. Kutakuwa kumesalia pamoja na tufunge vitabu. Abacamanza 11 verse yayo ya 30. 11 verse yayo ya 30. Abacamanza 11 no ku murongo wa 30. Nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhigo ati nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanje kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanje nzagitangaho
igitambo cyoswa. Amen. Amen. Rangiriza mu gitabo cya Malaki. Kamilisha ka kitabu cha Malaki 3:10. 3 mstari wa 10. Muhanuzi Malaki. Nabii wa Malaki 3:10. 3 mstari wa 10. 3 n'umurongo wa 10. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishitse mubishire mu bubiko inzu yanje ibemwo ibyo kurya ngaho ni mubigeragere mungerageze nuko abantu bazabashirira ni kuwiteka nyine ngabavuga kwavuze ati ni mubigerageje murebe uko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza. Amen. 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 Naho gusa dusoma. Ni hapo tugiye gutama nko mu minota ingahe mikeya cyane. Tutacheza kwa dakika chache. Ni turangiza tuvuga ijambo ry'Imana. Tutazungumza neno la Mungu. Abishoboye wale ambao wanaweza ni turangiza ntabwo turi butinde mu mukunga turaja gutinda ni mugoroba kera babitangaje. Hatutakawia sana kwa kucheza Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Muhumure amasaba mbaye ntabwo narenza. Saha ndachunga vizuri. Mu bintu nza nubahiriza kwisi n'umwanya. Kwa yale ambayo nina pewa nafasi ni wakati. Arabizi iyo bishe gahunda mu rusengero babazi ko tutumvikana umuhagarikiza ufite gahunda cyangwa umubwiriza butumwa. Kuko ndakunda kwica gahunda nanje. Kwa sababu si wasaribu muda. Habe n'abantu bizangwe jewe tuzatujana nabo muri gahunda. Hadi wale ambao wanajivuruta siwapende. Tuganye ngo saa 4 tarenze mu tumwe saa 4 tuba duhageze. Saa 4 ni saa 4 tuko nteye mu buzima bwanje. Kwa wakati wangu naishi hivyo. Muvuge ngo amen. Amen. Nkunda kubivuga naho mba kurya tuwovuga Imana mu minu habe niyo bogweza umwaka ukarangira uhavuga Imana ati wo irangiza. Uwezi zungumza Mungu kwa muda wa dakika. Habe na kamera yayo yonyine ubwayo wo ivuga urindese uri nkande kuvuga ngo Imana. Waweza kuzungumza tabia za Mungu wewe ni kama nani? Tuvukonjoraho gatoya. Tunazungumza kwa uchache. Nejo ukavuga yindi. Pia jana kesho naongea ingine. Muvuge ngo amen. Amen. Ejo twiza amagambo akomeye cyane. Jana tumesoma maneno muhimu. Tuyasubiramo. Hatutarudiria. Ejo twababwiye igitabo cyose uko kingana abanyabwenge baza bafata. Jana tumezungumza kitabu. Turababwira yuko Zaburi ukuntu yanditswe n'ukuntu igabuye. Vile Zaburi imeandikwa na vile imegawanyika. Gituma mwatekereje ibingibi twarabivuze ati tubisubiramo impamvu bazaga bandika muri Zaburi Uwiteka dukore bikomeye natwe turishimye. Yale ambayo wameandika ya kuwa Mungu ametenda maajabu na tunashukuru. Ibyo tubisubiramo. Hayo hatutarudiria. Kandi tuvuga ibintu byo kuvuga ngo iyo hariho amashimwe bagize neza kuvuga ngo nimugoroba tuzane za envelope. Jana wamezungumza vile shukrani zinatolewa. Ni umwuka wa muhumeke timwo nari nabitekereje ese two kwigisha iminsi 2 tunaweza zungumza siku 2 tukataha nta kintu gikozwe. Tunaenda bila kufanya kitu. Tibibaho kurya mu buzima busanzwe. Kwa maisha ya kawaida hayoze. Hari ibintu uzani hariya mu rusengero habe niyo yoba ari 20 bobo. Hadi kama ni 20 bobo. Nguvanye mwimvumvire kubera satani kamikubwira ngo umugabo nganje umugore nganje ndatanga 20 bobo. Hata niondoe mafikra mzee kama mimi ama mama kama mimi naweza toa 20 bob. Imana tizombaza mutima ngo gituma ntatanze bicycle ntayifite. Mungu hata niuliza kwani hujatoa bicycle na sina. Imana tizokubwira ngo gituma utashizemo igihumbi udagifite. Mungu hata kuuliza kwa nini hujaweka 1000 na huna. Nitekereza kwa wewe ute Imana izokubaziza ufite habe niyo yoba 20 bob zituvanya hari ya nubu zapanze bimaze kuba dati ituvanya kayori katugeza mu mubi. Haya Mungu anatuuliza 20 bob ya anasagura. Iyo yozana amazi y'abashitsi bakamwa kandi bagashira 20 bob yitwa uyifite igutya. Hii 20 bob inaweza leta hadi maji. Nitekerezo byaje ngo ntarabona igihumbi na 500 ibihumbi 3 ikiryo ufite n'ikimana izikubaza. Yale ambayo unayo Mungu ndiye anauliza. Muvuge ngo amen. Amen. Nushaka ushiremo 20 bob.
hadi kama utaweka 20 bob. Ababungeri mwatoye hano n'abandi bose sabo gutangaza ngo Rushambara ngo yatwanze ibyo si inshingano zabo. Hiyo hao wachungaji umeweka hapa sio kutangaza yale umetoa. Narababwiye ubushize ni amacukiro ni yarara. Abungeri no gutaha imyanda. Wachungaji ni kama takataka ni yalala. Si vyabo gutangaza nkabiri yabindi. Si ya wao kutangaza. Ni kureba gusa yandika mu gitabo ibindi ni vyabungeri. Yeye ni kuangalia kiandika, yengine ni ya wachungaji. Ariko ukavuga ngo mana kuko ndangije umwaka. Lakini unazungumza ya kuwa Mungu nimemaliza mwaka. Ariko kudatahura kuko ndangije umwaka hari abandi bapfuye basore tungana. Kuna wale wengine wamefariki vijana ambao tunatoshana. Kuna wamama wamefariki tumepeleka Rangati. N'abandi ntarinze kuvuga. Kuna wengine siwezi yataje. Ndacyari kumwe n'umudamu wanje n'abana banje bose uko nababyaye. Mimi nina watoto na mke wangu vile ni kugenda mu muhanda neza ico kintu gitaruye mu buzima bwawe. Ninatembea barabarani mzuri ukifikiria hayo yote. Wozushika muwa ukarira ukavuga ngo nyanaka yarandusha n'ubwiza n'inzu n'icubahiro ariko yarafuye ubu ngubu amaze kubora riranga. Ungefikiria vile anakupika umwaka kugira tugiye kugira mana dorishimwe. Kwa yale yote umetenda ndio shukrani. Iki nico nshoboye mana dorishimwe ndagushimiye. Hii ndio shukrani na kushukuru. Ndakindi zireba nguriya muntu ankozeho. Mungu anaangalia yale umetenda, anasema mtu huyu amenigusa. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Nimugoroba turangije izinyigisho. Jioni tulipokamilisha mahubiri haya. Naravuze ngo gushima kuza kugendana no gutanga. Shukrani zinapelekana na kutoa. Ngo habe mu aho twaraye simpavuga. Mahali tumelala sitapazungumza. Ngo mu rukerera inja kuri telefone nkurikirana za message. Hapo alfajiri nimefuatilia message. Mbona umuntu ngo yani yatireve wamfashije ukitangira muri introduction. Nikapata mtu mmoja ameniandikia ati umenigusa. Asengera hariya muri wade. Anashiriki hapo kanisa la wade. Yari yicaye hano. Alikuwa ameketi hapa. Hapana barya bari bicaye hano na ba Wilson. Hapana wale ambao walikuwa waketi hapa. Arambwira ngo wigishije hejuru ishimwe no gukorera Imana. Mmezungumza kuhusu shukrani na kutumikia Mungu. Umutima wanje urandeze numva hari ikintu nkwiriye gukora. Nikasikia moyo wangu na nishtaki kuna yale naweza tenda. Arambwira ngo natekereje narashitse mbibwira umugore ibyo wigishije. Nimefika nikazungumzia madamu yale umefundisha. None ngiki gihumbi. Kwa sasa hii ndio 1000 yangu. Naje kubyuka nsanga hari igihumbi sindana kivanya kiracyari kuri telefone. Nimeamuka nikapata kuna 1000 sijatoa kwa simu. Uzogende uzogura ishati. Wende ukanunua shati. Kuko nabitekerejeho birantsinda nyicaza umugore mvuye hano ndamubwira ngo batubwiye ngo amashimwe azagendana hamwe ni birantsinda. Wametuhubiria kwamba shukrani zinapelekana na kutenda. Hano hariho impamvu. Tunaingia hapo kwa sababu. Kugira ngo nukugira gusangwa amasara angire dutaye kayole cyangwa utaye mu wawe. Si ati ni kupoteza muda. Kugira ngo tubaha ahantu we utazi. Kuna vile Mungu amepanga tukue mahali hapa. Muvuge ngo amen. Amen. Tugiye kuvuga gukorera Imana tuyishima. Niyo teme ya none. Tutazungumuza kuhusu kutendea Mungu kazi tukishukuru. Gukorera Imana tunayishima. Kutumikia Mungu na tukishukuru. Tibibaho yuko wokorera Imana udashima ni kuri bazavuga ngo uriya se ndamuheza nanone tazashima. Haiwezekani kutumikia Mungu bila kushukuru. Uzorebe nkaba muvuka nareka ntanguru zumva barazumva yugira nka mwene wanyu ufite ubushobozi cyangwa nk'umwana hanze ugahora ikintu cyose kaba ngo azari wakakubura tese inzamwezi iminsi yose tazashima. Uriya niyo wo muheza nanone tazashima. Ariko reka mbabwire habe niyo yabo bamwene nyoko mwonsi berimwe. Kurya umuntu n'umunyantege habe niyo wo mubwira kandi azabikora ukamubwira ngo urakoze. Kugeza yumva hari ikintu watekereje mu buzima bwawe cyangwa muri familia yawe. Kuna yale ambayo huwa nazungumuza acha niyazungumuze. Kuna yule atasikia ya kuwa hadi kama ni ndugu yako akongambo. Kuna yale anatenda inakupasa kushukuru. Kwishura inzu
nimba azana kurihira n'ibyo kurya ukagomba gusaza kwihorera agasa nawe agasoma message itanagusubiza kavuga ngo Suriya nanone tazamenya igihe mfite akazi nigenda gafite nigenda mubwiye nuko utagize ijambo mubwe ngo urakoze mwene data hujapata nafasi ya kushukuru kwa sababu muheza amafaranga ariko message kwandika agafraze kagufura avuga ngo merci urakoze aza yuvuriya muntu arekonesa ikintu umukore mu rugo rwawe. Hadi kama utaandika message kidogo ya kushukuru atajua ya kwamba yeye anafanya jambo kwa nyumba yako. Muvuge ngo amen. Amen. Dusomye amagambo hangaha, tumesoma maneno hapa hejuru yo gushima Imana, juu ya kushukuru Mungu. Muvuge ngo amen. Amen. Abagabo bashimye Imana, kuna wazee ambao wameshukuru Mungu biterewe n'impamvu zigiye zitandukana, kufuatia sababu tofauti. Dusomye amagambo y'umugaragu w'Imana Yefuta. Tumesoma maneno ya ndugu Yefuta. Uyu Yefuta mu mateka yiwe yari kinyendaro. Yefuta kwa historia yake alikuwa mzaliwa wa pembeni. Muvuge ngo amen. Amen. Yari kinyendaro, alikuwa mtoto wa nje. Ariko kubera no mu bwoko bwacu tukunda gusuzugura bene abo bantu tutuba agaciro. Kwa taifa letu watu nazarau watu kama hao. Nta muntu wigize Nkunda Rutayisire yanditse mu gitabo cy'ubuzima bufite intego. Kuna yale Rutayisire ameandika kwa kuishi maisha ambayo yako na mpango. Nta muntu uzuza ku isi adafite icyamaze. Hakuna mtu yeyote anaingia duniani bila ya kuwa yale atatenda. Abo bari bavukana na se, wale ambao walikuwa wamezaliwa na baba yake, banyina bagiye batandukana nkuko cyari kinyendaro, walikuwa na mama tofauti, alikuwa mtoto wa nje. Baravuga turiya se nawe turamuraga tituvukana. Ilikuwa wakati wa kutoa urithi wakamwatilia. Yefuta kaenda, ariko Imana izireba ibiri mu mutima w'umwana w'umuntu. Mungu anaangalia yale yako ndani ya moyo wa mtu. Simvuga yo story ni ndende, sitazungumza historia hiyo ni ndefu. Ariko bagizigiye babufukamira nkuko Imana yamugize umurwanyi ukomeye, umurashi ukomeye w'imbunde gutya ku mututu. Imefika wakati Mungu akambadilisha historia akakuwa mpiganaji wa ajabu. Ukomeye, umuntu wari ukomeye cyane mufukamira kufika kiwango mpiga magoti. Yababwiye uzosoma ya magambo igihe yazababwira ati simwebwe mwanyangaje muranyirukanye. Ninawazungumzia utasoma historia hiyo venye alikuwa anaambia mmenifukuza. Ukomeye yababwiye ati nimba nsubiyiri ya munsezeranye yuko ningaruka nzaba umwami wanyu. Akawaambia mniahidi ya kwamba nikirudi nitakuwa mfalme wenu. Ariko nashatse kuvuga ni hejuru yo gushima kandi duhiga. Yale nimekusudia kuongea ni kushukuru kwa ngo amaze kugaruka vile aliporudi, cyangwa se ari mu rugamba nkuko yahoraga rwana, ama wakati alikuwa katika vitani, ngo noneho ahiga umuhigo, akaweka nadhiri, aravuga ngo ngiye kurwana hariya, naenda kupigana hapo. Ni ingaruka umvuko ariko yeme naratekereje muzi ibintu mwahigiye mugitwite mwabagore mwe. Unajua yale ambayo mwaahidi ukiwa na mwabagabo ukuntu mwahize mukiri muri Kongo ngo nimuzogera hano. Mnajua vile mmeahidi. Muzi ukuntu mwahize muravuga ngo urusengero nzakora iki n'uwo mugambi. Mnajua vile mmeahidi nitafanya kazi hii na hii. Uriya muririmbyi mu ndirimbo yo gushimisha yaravuze ngo uyibare tusige numwe, uyibare wa munsi wakoze gutya. Katika nyimbo za kushukuru nabuze kaunga, sabu nimeonua kaunga, yari yancikanye, mwana bari bamwirukanye, mtoto alikuwa amefukuzwa. Yari wenyine urayizi ukuntu zakugendeye mu myaka. Enda ukesabu katika myaka. Ariko ibyo byose urabitekereje ubirenga uravuga ngo Mana nunkemurira iki kibazo hari ikintu nzagukorera. Haya yote umeyapitia ukasema ya kwamba ukifanya nitatenda jambo. No mu kibazo kirimwe kikomeye Imana ikakuyobora ikavuga ngo uriya muntu yahize umuhigo. Unafika kwa jambo tofauti unapata Mungu amekunyamazia. Muvuge ngo amen. Amen. Ariko Yefuta, lakini Yefuta akaweka nadhiri, ngiye ku rugamba, wewe Mungu manilinda huko. Bibi zitubwira ngo Yefuta yari umuntu umutunzi, yari afite ngo ibintu bitagenda. Yefuta alikuwa tajiri mno, kandi yaza yibwira mu mutima wiwe ngo arasanga inga zizungu, ibifura, indogobe, amafarashi biki. Alikuwa anafikiria tapata ngombe. Yarazi uko natunguka avuye ku rugamba ikibanza kuko amatungo n'amatungo ikibanza nicatanga. Alikuwa anafikiria kutakuja kumlaki mifugo yake. Imana izigira. Lakini Mungu ana utofauti wake. Uravuze ngo ikibanza kuza mu maso yawe ukakibona nicyo utangira Yefu.
Je, unafikiria yale yatakuja mbele yako Imana mtoto? iravuga ati ndabyumvise. Mungu akasema nimeyasikia. Ndamugabiza urugamba rupange neza runeshe agaruka ari amahoro atanakomeretse. Nitampa plan nzuri ya vita. Ariko teste ya migenda yamivuga ngo ya hari commentaire zazivuga ariko si Bibiliya ngo yamifata ingani n'ibintu ngo yamibijana hirya y'umuhana kugira ngo naseruko ngo yamasanga ntakantu kari mu muhana kugira ngo naseruka gutya umwana wiwe abari we uza bwa mbere. Lakini mtihani ilikuwa ni ngombe zake na mifungo zake zilifukuziwa, kukabaki mtoto wake peke yake. Bibiliya yamivuga ngo aragenda rwana urugamba. Biblia inazungumza alienda vitani. Murabizi tuba muri Kongo tuzatwumva makuru y'abasirikari hari n'ababa bayi hano babizi cyane. Mnajua tukiwa huko Kongo kuna vita ya serikali. Bibiliya yamitubwira iyo abantu aba bakecuru twarabibonaga iyo abantu bajaga ku rugamba bakavuga ati niyenda umwana wanje niwe warashwe yasigayeyo niyenda yoba yakomeretse ukasanga barabasanganije imisima nibindi. Ulikuwa unapata watu wamechanganyikiwa, je, mtoto wangu amebaki kunzu bakavuga ati ntawohinga ntawoja mu murima abandi bagiye mu ntambara. Ilikuwa inafanyika watu hawaendi kulima. Urugamba rwagenze gute? Wanakosa amani, je vita ngo nawe ngo ako kana kiwa nyina bari munza kama mubwiye ngo genda ohagarara hanze urebe nimba iso atungutse mu marembaje. Mama yake alikuwa anamwambia angalia kama baba yake aweza kuja na kuja. Yaguye ku rugamba. Walikuwa naoga ya kwamba amekufa. Amaze ngo ni mugoroba. Jioni. Ngo efutaragaruka atabarutse amahoro. Yefuta karudi akiwa usalama. Wageze mu marembo gutya. Alipofika hivi ngo akana kiwe ngo karamurangiza. Katoto kaka kamuona. Abana nasa niyo tuvuye mu kazi. Mnajua watoto na wazazi. Aramuhobera ngo papa uratabaruta. Amekuza kumulaki. Yagiraga murumuna wiwe tiyagiraga mukuru wiwe. Hakukuwa na ndugu baba mdogo. Alikuwa na msana mmoja tu. Ngo amugezeho. Alipofika kwa abantu bakuru bazayo makuru yo twajaga mu minembwe nk'aba bakecuru cyangwa kugaja ngahantu nuko ibi bihugu byabaye bibi. Wakati tulikuwa tunasafiri Minembwe hivyo. Baryaga mu muhano utazi umuntu washonje gukwama winjira mu nzu y'umuntu kandi udakekiki. Unafika hapo. Abasaza nabo bakecuru yazaga kureba kuminwa kamavuga nguriya mugabo yasho kandi utaramuvugisha wa mwango mwaramutse. Unamuona katika midomo tu unaona kama akona njaa. Unaona mtu huyu akona chai cyangwa amata nimbahari. Mtafutie chai ya mama. Kandi aricho cyabo ariko kama yanze ngo genda kugira ngo umuhe baragenzuraga. Balikuwa wanaangalia. Bibiliya iravuga ngo amukusa amaso. Alipoangalia uso wake. Kandi yatabarusa amahoro atonda karayi mu maso harahinduka. Aligeuka alibadilisha sura. Mukobwa we yaramubaza ati se papa ukore mpanumva narinje kuguhobera wagarusa amahoro ufite ibyishimo. Binti yake muuliza nimekupata mugenzi none uko mbonye udafite ibyishimo usa naho hari ikintu kibaye. Mbona una furaha kama kuna kitu kimetendeka? Atinya kurinda kumubwira hari ibyo abasaza n'abantu bakuru bakunda kuvuga kubera impamvu. Kuna yale wakongo hawezi kuongea. Ariko mukanya aramubwira ngo mwana wanje. Walipoingia akamwambia mtoto wangu. Muhigonja ku rugamba ndavuga ngo ikizabanza gutunguka mu irembo cya mbere. Nimeweka nadhiri nikasema ya kwamba kitagaruka amahoro. Nikienda nirudi amani. Nico nzatamba. Nitatoa hiyo. Ariko natangaye n'uwo mukobwa. Ariko twoba tukigira abo bakobwa. Nimeshangaa na msichana huyo. Abo bakobwa twoba tukibagira kwa iki gihe. Binti kama wewe tunaweza kuwa. Ahumuriza sara mubwira ngo papa tubwire kibazo. Akafariji baba yake akamwambia usikwe na shida. Hagiye kumana ugihigure. Yale ambayo umeweka nadhiri uyatoa. Natekereza ibintu bimwe bikansiga. Yaramubwiye mu yandi magambo nguko watekereje nimba ari ukuvuga ngo nukushinja shinja. Kama umeweka mpango wa kumuua. Wa kutinza. Muvuge ngo amen. Amen. Nzatekereza Yefuta n'umukobwa wiwe njewe mu bitekerezo byanje bigufi. Nafikiri kwa mawazo yako mfupi. Ndabona n'abantu babiri bari bangana. Naona ni watu wawili sambamba. Bari bafite imani zingana. Walikuwa na imani kabisa sambamba. Uwo mukobwa nta wundi. Ni wakizungumza Yefuta niyo binti yake. Kitangaza aravuga ngo data turuzi uko naringeze mu gihe turuzi bari abakobwa bari hariya. Unaona sana kama hao. Twe dufite abakobwa naza mbona kwa sisi ambao tunawasana. Mukandi kanya nijoro agakobwa gatoya kacubahiro none ko bariko gakurikiwe kaza kugira data tejo nzajaga peza nje kwikoresha umutwe. Jana kastana hako alimsumbua. Narabonye ariko kaza gasoma na hariya gatoya. Nimekaona kalikuwa kanasoma. Warinda kuguzana ifaranga ngo amugire. Anahitaji pesa ila barire umuhungu wa mugurira ipatari imwe ikamimara umwaka.
Kijana unaweza mpea trosa moja na mwaka. Gatanu umukobwa nukugusaba iki nukugusaba iki nukugusaba iki nukugusaba iki. Kila Friday anaomba. Kuri uwo mukobwa wa Yefuta. Yefuta huyo binti yake. Muvuge ngo amen. Amen. Aravuga ngo nsabye amezi abiri. Kibari cy'amezi abiri gusa. Naomba ruhusa ya miezi miwili. Ngende ndirira ubusore bwanje yarageze mu gihe cyo gushakwa cyo kurebwa. Nililie usichana wangu ama utoto. Urungano rwanje twiganye n'abandi tubanya muri quartier nishake mvuge kugiduraye umukobwa umwe wa aravuga ati reka nsaba urungano rwanje tugende ku misozi nje kuririra ubukumi bwanje ningawe aravuga naringiye kurangiza ishuri naringiye kujara ariko data yarahize umuhigo none bavuga ibintu basubira mu bintu. Walisungumuza hayo yote. Mipango yake alikuwa anakamilisha shule. Esther alikuwa anataka kuolewa. Kuragira ngo uwo mukobwa reka mbabaze kuragira ngo uwo mukobwa ati yarafite ba nyirarume. Huyo msichana kwa na wa uncle. Kuragira ngo nyina ubwiwe n'abandi tibari kumugendera inama tese uko twavuye kurira ubukumi bwawe baguhaye amezi abiri utakiri kumwe nazo wokise ukagenda mu kindi gihugu tuzona gutunga. Enda toroka ingia nchi nyingine tutaendelea kuangalia maisha. Tekereza gituma atakise ngo agende yarafite ubwo burenganzira. Kwa nini hakutoroka? Alikuwa na uwezo huo. Usome Biblia neza aho twasome mu bacamanza. Usome mahali tumesoma kabisa. Kwa amezi abiri yasese. Ile miezi miwili ameomba. Yamayiza na wenyine yamavuga ngo papa ndashitse. Alijitokeza mwenyewe kama. Icyo wahigiye Uwiteka umuhigo gisohoza. Yale ambayo umetoa nadhiri kwa Mungu yatende. Kintangaje ngo Yefuta afata inkota. Yefuta akachukua kisu. Umukobwa umwe aramushinja aramusogota. Msichana mmoja akamuweka kisu akamuua. Kandi tugira ngo naho zahekeye gusa ari ukwica umuntu nyine ukamuca umutwe bikarangiriraho. Kuna vile ambayo unaweka unakata kitu na. Iyo isezerano ryakera ngo cyari ikintu b'igitambo. Wakisema ni dhabihu. Nukuvuga ngo hari ibintu ndarinze kuvuga simpanigisha ibintu zihema hari ibintu byo munda bitatambwaga babanzaga kuvanya munda. Kuna yale ambayo ni ya ndani ya tumbo walikuwa anatoa. Arabaza aramubaga abivanyamo. Akamtuna akatoa. Iwe wenyine Yefuta pana mpaya abandi. Yeye mwenyewe Yefuta aragenda aramucosa niko igitambo cyagirwaga. Akamukatakata. Niyo twaguze inyama y'izamagufwa uzuye baza bayihonda honda. Ukipata ni mfupa unafunta funta. Yarangiza hari ukuntu babizanaga ku bitambo amaze bakagishira ku gitambo umwotsi niwe wazamukaga ukagenda uhumura ukajujura ukagenda ukagera ku Mana. Kuna vile walikuwa anachoma moshi na tebea inakuwa harufu nzuri huko kwa Mungu. Niko yagiza ku gakobwa kiwe. Hivyo ndivyo wamefanya msichana wake. Ariko zisiga ntekereza umuntu bamucira igihumbi. Mtu siku hizo akimwambia toa 1000 cyangwa ibihumbi 5 ama 5000 cyangwa kuzimana yamukoreye ama kwa yale Mungu amemtendea. Nzatekereza yeme reka mbabwira ikintu gikomeye kizodutsinda mu ijuru. Asa niwaambie yale ambayo atatushinda mu ijuru n'ubu ngubu kugeza muri ana magingo turimo. Unajua mbinguni hadi siku hizi asubuhi. Uzuko Imana yaravuze ngo nufuri ko mu ijuru ndirahiye ndi Imana yari mu ijuru n'isi. Unajua kwamba Mungu amelapa kama sinzobaheza ibyasezeranijwe barushambara bataragera hano. Sitatoa yale ambayo yameahidiwa wakina rushambara kabla hajafika. Kuri kose ko mu ijuru kubera hari igihe ngo bari abaciwe ibihaga ngo baza bagumuka bakagumuka uzosome mu mujayishuriwe Yohana ngo bakagumuka bakavuga ngo tuzogeza Imana we kudahorera amaraso yacu. Kuna vile ambayo wanaandamana wakizungumzia kuhusu damu ya ahantu hose Imana ikabona uko kandi tekereza ukuntu bamwe baza babaguruhu abandi bagize sindinje kuvuga ibyo ngibyo. Fikiria vile walikuwa wanatuna ngozi. Bari abaduhoreye uzoza ubakira urubanza geke. Uta hukumu damu yetu lini. Ngo bari abantu barangumukanye mu ijuru. Wale watu wameni migira hari uzobisome mu byayishuriwe Yohana hari ibintu beyita ngo ni bishura. Kuna yale ambayo wana ngea nguo nzuri. Ikabasukamo ibintu bimeze nk'amakaratasi. Nguo za kitani inawatupia hiyo. Ngo bagaceceka nimba byaza basubira kuba nk'amadebile. Wanatulia ni kama wanakosa ufahamu. Ngo nukuri. Imezungumza ya kweli. Sinzobaheza bari abatarahagera. Sitawapea kabla wadafika. Natekereza nkavuga ngo isuku nijewe mutima bategereje ba Ibrahim kuva kuri ba Abeli wa mbere wapfuye. Je, Abeli ananingojea mimi mtima. Hari neza mpindu mushitsi. Ukakavuga ngo Imana yari yasezeranije bari abagabo bataragera. Kanisa sitawapea yale ambayo ameahidi. Kintera umushitsi nkazangira ngo ukuri uri mugabo nije wari. Ninatetemeka kwamba mzee wewe ananingojea. Kwari wewe bategereje. Kama unajua wanakugotea. Ukurana imbaraga zose. Inakubidi utumie nguvu zote. Muvuge ngo amen. Amen. Yakoze ibintu bibiri
yarahize arashiye yaravuze ngo mana ayashima nungabiza abamoni ngatabaruka amahoro. Ameahidi ukinipewa Amoni nirudi salama. Arangije agakora ikintu symbole ntoye atanga umwana wiwe. Akatoa jambo Kurya gushima gukurikirana no gutanga. Kushukuru inafatiwa na kutoa. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Abagabo bazabanyeganyeza Imana. Wase abana mutigisa Mungu. Ikavuga ngo Imana ikavuga ngo mfite abagabo kwisi. Mungu anazungumza kwa bana wasee duniani. Kuna wasee duniani. Muvuge ngo amen. Amen. Umunsi umugabo w'Imana witwa ngo ni Ibrahimu. Mzee bana aitwa Ibrahimu. Ibrahimu yakoze ikintu gikomeye Imana yamuhaye umwana ageze mu myaka za bukuru. Ibrahimu amepewa mtoto akiwa mungwana huko mkongwe. Muvuge ngo amen. Amen. Ariko ashitse ku musozi wa Mori. Lakini alipofika mlima Mori, Agahungu kagasora karamubaza ngo papa we. kijana akamuuliza baba, tukagira n'ibindi byose naho igitambo kiriyehe. tuna kuni tuna vyote, zabibu iko wapi? Hari ibyo abagabo bimwe bataza bavuga kubera gutinyisha abana cyangwa famiye bumva makuru rimwe bakanga kuyatubwira. Kuna yale ambao wase wanaficha. Yari kumubwira ngo ni wewe nienda ngiye kugira yazabona yari umusaza yari kumurusha n'imbaraga kagira. Aliona ni kijana yeye ni mzee. Yaramubwira ngo Imana iri bwironkere. Usome pale Mungu alisema baragenda bagera ku musozi wa Mori. Wakafika mlima wa Mori. Muvuge ngo amen. Amen. Amaze ngo ashitaramuhambira amaguru. Alipofika alimfunga mikono na miguu. Uko gushimba kuza gukurikirana. Vile kushukuru kunafuatana no gushima Imana no gutura. Kushukuru Mungu na kutoa. Muvuge ngo amen. Amen. Biblia yamivuga ngo Biblia inasema hari ijambo rikomeye Ibrahimu yataruye. Kuna neno Ibrahimu amegundua. Yaravuze ngo Mana we uruzaro rwawe ruzoba nk'umusenyi wo kunyanja kuri Tanganyika. Amesema ya kwamba uzao wako utaringana na mchanga. Kandi uruzaro rwawe rambura intuze ruzangana n'inyenyeri zo kwijuru. Itatoshana kama nyota za mbinguni. None Imana yarambeshe yambwiye ngo izompeza Isaka avemwe aba bantu. Mungu huyu amenidanganya kunipea Isaka toe watu hawa. None uko mbwiye ngo nje kumutamba. Mbona ameniambia niende kumtoa? Nimba ari Imana ibivuze reka mbikore. Kama ni Mungu amenena acha niyafanye. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Ngo kiramuri ngota yiwe akinyosha mkono wake mbwira ngo mbinguni kukawa kinya n'ijuru abayituze delegation y'ijuru iratabara. Kikundi ya mbinguni kaonekana. Delegation y'ijuru iratabara. Kikundi ya mbinguni kapatikana. Muvuge ngo amena. Amen. Bayarafashe ingota ifatire hejuru yake. Alishika kisu kwa juu. Ngo Ibrahimu ikasema Ibrahimu mwana wawe usifanye jambo. Ngo indukira urebe ifizi indamba. Ebuge ukene angalia kondo imeshikwa. Muvuge ngo me. Amen. Ngo izindi Biblia zazivuga ngo mbinguni kukawa shwali. N'ijuru haba ugiza. Muvuge ngo amen. Amen. Bituzarira ba ukimya ukakuwa ngo haba 30 minutes ikintu cyari kibaye kwisi haba iminota 30. cyo gitabo nasomye ngo haba 30 minutes abantu hari igihe ababagiye mu gisirikare hari igihe bazaga babashitura iyo mwageraga kuri umoja iyo babashitura habe niyo nyakavuta byazaga iyo mwamaraga kupana no habe niyo babakubasaga bakakubira ukuvuga ngo batarababwira ngo mugire ndaho ngo haba kukasalia dakika 30 wakiwa wamesalia kimya. Muvuge ngo amen. 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 Ninafikiria wazee kama wao. Zabiu. Igituma abantu vile watu dusigaranye iminota 2. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Ayandi turaje kuyakomerezaho turaje kuyafatikanya nienda nibindi tutazungumza pamoja jioni. Muvuge ngo amen. Amen. Biblia iravuga ngo Biblia inazungumza ni mungeragereshe munijaribu. Hariya muri Malaki yavuze ngo ni mungeragereshe ngo izo dufite byose. Malaki imezungumza munijaribu kwa yale mko. Ngo murebe nimba imigomoro yose yo mu ijuru itazagomoroka. Muone kama mifereji ya mbinguni haitafunguka. Muzuko Imana nayo izitugerageza. Mnajua Mungu huwa anatujaribu kukantu gatoya gusa. Kwa jambo ndogo tu. Kukantu gatoya gusa. Jambo dogo. Igituma abantu badashima Imana kwa sababu watu washukuru Mungu. Igituma imiryango yibrose kwa sababu milango imefungwa. Igituma matiyo ya yibrose mifereji ya
mbingu Uza ikafungwa. abantu mwavuganaga bakakohereza ifaranga kandi mutavukana. Kuna watu mlikuwa mnaozungumza nao wanakutumia pesa. Tiwabatutse niye mpamvu mutakivugana. Hujawatusi ni sababu gani? Niye mpamvu baba kwangishije kandi utarabatutse. Ni nini ambayo imetuma wakugairi? Ni kiye mpamvu ibibazo byakugiza abandi bagenda hanze ariko wewe utawugenda? Ni nini jambo ambalo wewe wengine wanaenda ngambo wewe umebaki hapa? Muvuge ngo amen. Amen. Ijambo rya mbere nukubanza igituma dushima nuko Imana yaturemye mu shusho yayo. Kugira ngo tuyishima. Jambo la kwanza, Mungu ametumba kwa umbo lake. Biriya byose twirirwa dusengesha. Yale ambayo yote tunafanya tukiona ukavuga ngo Mana ngiye gukorera ibihumbi ngiye kukwezi kugiye gushira ndi Mombasa. Mwezi itasalia nikiwa Mombasa. Urugo rwanje rukeneye kuja hanze ku rugero mbaheza urugero. Nyumba yangu ina mpango kwenda ngambo. Kamuzana ibihumbi 10. Unaleta 10,000 ukabishira muri envelope. Unaweka katika bahasha. Kamuvuga ngo Mana iki ni igitambo. Mungu, hii ni dhabihu. Abantu tibaramenya ico kintu. Watu watafunuliwa maono hayo. Uzuko hari ibitambo sogokuru, reka mvuge mutaje kuvuga ngo sogokuru gakonga uzara ba papa na ni uzara papa Filipo Karubuku. Uyo guks abari imivumo nienda yozi nkurikirana ya gakonga. Unajua ya kwamba laana za gakonga zinaweza nifuata. Uzuko hari ibintu byinshi abantu batazi biza biboha abantu. Unajua kuna maneno ambayo inafunga watu. Ariko nkunda nkomezuri yawagiye hanze wo muri ririze. Nampenda Nkomezi ambaye ameenda ngambo wa release. Yari asengeye urugo rwiwe n'ishaka ryiwe. Aliombea nchi yake, nyumba yake na batazi. Uzuko utanga ejo bakaba guhamagara ukamumva telefone ukabona message. Unatuta toa pesa. Ukavuga ngo imivumo y'abasogokuru na bamushenge na sogokuru. Hizi laana zote za kina shangazi na wengine ambao walikuwa naomba miungu. Yenda bapfuye niyenda batanakijijwe. Wamekufa bila kuko niyo marasa tujara. Ayo ni damu za kugenda kugeza heredito kugeza kubuvivi. Kufikia katika kiwango ituro habayeho barrieri ya Filipo umjara na mutima. Kuanzia sasa kumekuwa barrieri kubwa. N'abakuru banje n'abashiki banje tuvukana. Na wa ndugu zangu dada zangu. Ukaritongera amagambi iri ni ituro ntacyo nobona no gutangira. Hii ni sadaka. Imigomoro myinshi ari twebwe tukizuko uwozo wamubona bari abatazaga bagufasha processes kagenda neza akazi kagenda neza abana bakiga ibintu uzuko twebwe kubera kudatanga. Ni sisi wenyewe tumejifungia. Umwanditsi yaravuze ngo nimungeragereze mu byo mufite. Mwandishi amesema mnitabiri bitazogomoroka. Angalieni kama milango itafunguka. Ni wewe ugomeye ibintu. Wewe ndio umefunga mambo. Muvuge ngo amen. Amen. Ni mushimu witeka. Mshukuru Mungu yuko ari mwiza. Kwa sababu ni mwema. Yuko imbabazi ziwe. Kwa sababu fadhili zake zihora iteka ryose. Ni za milele. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Dusiza amagamba hangaha. Tumebakisha maneno hapa. Aje kuyatangiriraho nimugoroba nimbona umwanya. Nitanzia hapo jioni nikipata. Babire ikintu Dawidi ngo amaze kuva hari yari ko Dawidi watamye ikintu bikomeye ya Imana yamukoreye ibintu birindwi. Surprise automatique aho ngaho. Daudi amepata maneno 7 surprise. Kumwujuje urusengero ngo yarareze ngo baramubwira Natani nta muntu wazi guhanurira amagambo abaye menshi ngo nta wundi kubera uburakari Dawidi yagiraga ngo nta muntu wazi guhanurira Dawidi usibye Natani yagiraga ubwenge bw'ubuhanuzi bwo kujana message. Daudi alikuwa mtu wa hasira mingi isipokuwa Natani kwa nampeleke. Wewe urumurozi nyoko ni uhandogera umwana. Si kama wanasema mama yako ndiye ananirogea mtoto. Wowe ubwenge nyoko wanyu ni wagwe. Icyo gusa ubuhanuzi. Iyo si unabii. Tuona bivuga tuona bibwira n'undi uhasengera. Uko nuguteranya n'ugusenya urusengero no gusenya n'abavandimwe. Ni kwaribu Natani warugira ubwenge arabona ngo nimbwira Dawidi yuko yasambanye na Birasheba. Natani habari kwa na ufahamu. Abwira abayeskoti biwe baramabanyikira imbere yiwe. Wataniua mahali hapo. Yamabwira ngo muri uyu mudugudu muri abo bagabo muri aka karere utwayemo. Kwa hii area ambao unaongoza. Harimo abagabo babiri. Kuna wazee wawili. Umwe yari afite ubutunzi bwinshi. Modani nundi akagira gatama kamwe. Na mwingine akona akajana mu gituza ciwe. Anaipeleka kwa mwake. Na ndetse ngo akagahera no kwibebero yiwe. Anapeleka kwa bebero yake anampea. Umwe ararurwa n'umushitsi ujya w'umukene. Uyo maskini akapata mgeni. Akuvuga ngo afate ku bintu byiwe byari byinshi. Umutunzi. Huyo mtajiri
ngo afata kakagazi k'intama ngo akabagira wa akachukua mtoto huyo kondoo akampea huyo. aramubwira ngo nkawe ni wowe utuyoboye mwami, ni wowe mwami Dawidi utuyoboye, nawe ni wowe ubayoboye, nkawe uri umwami, ngawe cungo rubanza. Wewe mfarume, wewe mfarume. Urumva ukuntu yazungurutse ubwenge abantu batazabamenya gutanga ubuhanuzi. None wenyine none aramutegaga ijambo, none uri nkawe mwami wo mukira ubwo rubanza. Wewe mfarume tatatua shida hiyo kama aje. Ngo yamayitera hejuru. Daudi akamu. Ariko uwo muntu aba muri quartier ndamutwaye. Mtu huyo anaishi hapa na mwongozi. Tashaka kumubwira ko ari wewe. Atarahangaha arahangaha. Nilikuwa nafita kumwambia ni yeye. Ya macurubanza. Akakata kauli. Amavuga ngo ijambo rya mbere. Akasema jambo la kwanza. Wihene cyangwa w'intama zabanza uruhinshuru. Mtoto huyu wa kondoo ataulipa maradufu. Kandi kigira kabiri uko ni wawishira urubanza. Mara pili. Uwo muntu utakinda kwiriye gukorerwa kwiriye kwicwa. Uko ni wawibwira. Mtu huyo hakuna jambo lingine. Ubwenge Natani yagiraga ngo umwuka w'Imana wamumuza. Uvuga buza butangwa. Roho Mtakatifu akakuja kwa. Yamavuga ngo uwo muntu ni wewe. Huyo mtu ni wewe. Icyuya cyamakiza kikaza kimanuka kuri Dawidi. Joto inakuja. Unasikia hiyo message? Nibwo yaza yigaragura uzosobe muri Zaburi ya 50. Usome Zaburi ya 50. Ngo mana we yigaraguye mu rusengero akazavuga ngo mbabarira inyama y'umuntu. Alitiweka maradufu akasema samehe. Mama amenisalia katika dhambi. Kutomira ngoza nkora ivyanga kuri umuntu aza kutomera amazi. Nafanya dhambi kama vile mtu anakunya mate. Muvuge ngo amen. Amen. Icyo narishatse kuvuga aho ngaho. Jambo ni kwa nataka kuongea. Sauli wakati bamukoya kame kufa Sauli bamwubakira ngo inzu ikitabashwa ngo ibiti byazaga byubaka ngo iyo nzu byazaga biva i Lebanon. Miti ambao walitenga nyumba yake ilikuwa inatoka huko Lebanon. Muzu kuva babaye ngo nta inzu yari yarabubatswa gutyo. Ilikuwa nyumba ambayo ni nyumba muhimu sana. Gwabwira abantu biwe none se uko mumbaye ino nzu no urusenge inzu Imana iri hehe? Mmelipenda hii Mungu wako wapi? None naho mwubaka Imana hehe? Mahali mmetengea Mungu. Kuko Imana yabaga mu ihema kuva muri Egypt. Mungu alikuwa anasalia katika hema tangu Egypt. Ariko nkunda Dawidi yamavuga ngo nukuri umva uko abagabo baza barahira. Sikia vile wazee wanalala. Yamavuga ngo nukuri ndahiye Imana yo mu ijuru yampamagaye kandi ndi umwami. Amekuwa kiapa. Iyi nzu munyunjurije sinzurira uburiri. Nyumba hii sitaingia katika sinzurira igitanda Imana iri muri hariya mu ihema. Sitaingia kitandani Mungu akisalia katika hema. Ariko ayo makuru ndaje kuyagarukaho ni mugoroba. Yamukore ibintu yavuga ngo Dawidi kuva muri Egypt kugera kuri none. Tangu Misri hadi wale. Habaye ni benshi nta wundi muntu wari watekereza kunyubakira ngo ndavuga ukuntu mwubakiye inzu. Hakuna mtu mwingine ambaye amefikiria kunitengea nyumba. Yamuheza ibintu birindwi ndaje nimbona umwanya ndaje kubibabwira. Amempea maneno sawa. Urusengero kandi dufite umutima mwiza n'umugambi mwiza. Tukizaza nyumba Imana imaze kubakorera n'ibindi zabakorera muri iki gihugu n'ahandi kuko mwubakiye Imana urusengero. Kwa sababu mmetengea tu Mungu nyumba. Umukorera ibintu byiza. Amemtendea. Bene data, ndugu zangu, turaranga tumekamilisha. Muvuge ngo amen. Amen. Dukorera Imana dushima. Tumutumikie Mungu tukishukuru. Muvyo tuvuga mu bikeya byacu vy'Imana yaduhaye. Kuna yale madogo Mungu ametusaidia. Ntakindi Imana izatwibukiraho ni vy'Imana izatwibukiraho. Kuna yale Mungu atatumbukia. Imana nituganza kwa Yesu. Mungu atubariki. Amen.